Čuo sluha je jedan od 5 čula koje posjeduje čovjek. Omogućava komunikaciju sa spoljašnjim svetom, prijem slušnih draži i ono što je najvažnije, razumevanje govora i komunikaciju. Oštećenje čula sluha obično nastaje kao fiziološka pojava i proces starenja koji se sada sve više i više se ta granica pomera ka nekim mlađim godinama. Ta oštećenja sluha su najčešće obostrana, tako da zahtevaju obostranu slušnu amplifikaciju. Zbog čega je značajno korigovati sluh na vreme? Zbog toga što slušni mozak kao organ koji vrši obradu slušnih informacija, ukoliko ih ne dobija duži vremenski period, nakon toga ta njegova mogućnost i funkcionalnost slabi i veoma je teško vršiti korekciju oštećenja sluha. Kod obostranog oštećenja sluha neophodna je amplifikacija na oba uva. Zbog čega? Kao i oči i uši su paran organ. Vidimo najbolje sa 2 oka, to je trodimenzionalni prostorni vid. Također i sa 2 uva slušamo i to je prostorno slušanje. To je suština nošenja 2 slušna aparata. Zbog toga što kada čovjek nosi slušne aparate, on može da lepo proceni sa koje strane dolazi sluh. To nije samo zbog komoditeta u načinu života, to je i zbog bezbednosti, zbog psihičkog nemira koji pri tome izostaje. Veoma važno u saobraćaju, evo reći ću vam jedan primjer. Ukoliko nosite jedan slušni aparat, a imate obostrano oštećenje sluha, sigurno da ćete zvuk sirene koja vas opominje primiti sa one strane sa koje se nalazi slušni aparat, ali opasnost nije sa te strane. I zbog toga može doći do veoma većih nezgoda, pa čak i ugrožavanja života. Što se tiče saobraćaja, ova 2 slušna aparata mi mnogo pomažu. Mnogo. Zašto? Kad mi neko trubi, ja tačno čujem da li zvuk dolazi sa leve strane ili sa desne, jer ranije sa slabim sluhom ja nisam mogla da odredim i osjećala sam se konfuzno i malo dezorijentisano, prosto sam osjećala nesigurnost u saobraćaju. To je sad potpuno druga priča sa ova 2 slušna aparata. Izvanredno je. Sljedeći benefit slušnih aparata je ono što svi želimo normalno da čujemo, a to što slušni aparati i pružaju. Ukoliko smo u društvu, komuniciramo sa više osoba, 2 slušna aparata isto tako međusobno komuniciraju, usmeravaju glas našeg sagovornika i daju prirodnost slušanja i jasnoću slušanja. Pri tome eliminišu pozadinsku buku i veoma povećavaju razumljivost govora i prijatnost slušanja, što je suština slušnog aparata. Moja jako dobra prijateljica s kojom često pijem kafu, izašli smo u baštu na ulicu, znači gde je buka, i ona je primetila se nešto dešava. Nije uopšte videla slušne aparate, to je toliko diskretno, ali je konstatovala da nam je bolja komunikacija i da ne viče toliko. Ja sam rekla, pa eto, zbog Neurotovih slušnih aparata. Pokazala je, bila jako iznenađena, vrlo prijatno iznenađena i onda sam je naravno sve ispričala šta znače ta 2 slušna aparata na ušima za nas. Ovi slušni aparati su, što se tiče estetike, izvanredni. Uopšte se ne vide. Moja okolina i dosta njih ni ne zna da nosim aparat, dok im ne pokažem i ne konstatuju, pa ti stvarno bolje čuješ. Kad čovek ima neki zdravstveni problem, ide tamo gde može da ga reši, a to je za slušne aparate Neurot slušni centar. Zaista. Besplatno testirajte 2 slušna aparata uz odloženo plaćanje do 48 rata. Neurot. Bolje čuti, bolje živeti.